Aka beresmi. 200 verseniz alam 220 ming so'm bo'lsa bo'ldi. Var aka. 25 olsa. Özgün Жылқы базары 12 noyabr. Var aka. Bering. Aka razmi. El aytib qoldi. Ha ketdi. Assalomu alaykum tuğanlar. Qandaysizlar? Sizlar bilan bozor xabar. Bugun 12 noyabr kunku воскресенье kunku Özgün Жылқы базарында туğanlar. Özgün Жылқы базарын тартып көрсөтөбүz. Биринчиси шул тайлардан баштап баарын. Сиздер болсо биз менен болуу. Үйдө караган шул бармакчаны басыңыздар туğanlar. 2000 лайк басып коюңуздар. Өтө көбүңүздөр баспай көрүп жатасыздар. Анда эмесе биз баштадык, анан реклама боюнча шул калтырабыз. Номер кайрылсаңыздар болот. Алып сатуу боюнча. Любой машина кой жылқы бар. Анда эмесе баштадык. Бисмилlah. Рахим. Мурат, тайлар канчадан болуп атат? Канча сом деп атасыз? 40 миң эркекпи? Ургачы. Канча берди ака сураган? 34. Сени канча сом кам? Эркек ургачы. Эркек. Канчага бересиң? Канча сурады? Чөйүнүп сурайт окшойм. Сурай элекпи? Жакшы. Тайлар канчадан тайлар? Taylar mınalı kaçadan? Erkek ekan. Erkek. 35. Kança berdi şu 35 degeningiz? Murat 29 beriptir. 29. Men 25 berem dedi. Hem ketdi da 29. Oo, ketdi. Yaxşıra suraptınmı? Yaxşı da var. Bazar xabar. Sen Bishkekka der bartırdasın mı? Ova. Jo, jo batken jaqtarga borbaym aka. Taylar qancha so'mda o'tasiz aka? 25 dan. Erkek urg'achi? 25 dan. Qancha so'm berib jatishadi? 23 dan. 23 dan. Ha, yaxshi. Sizniki aka? 25 dan. 25 dan urg'achi. Qancha so'm beradi? Berelekmi? Qancha so'm bersa sotib beredingiz aka shunday? Nafsga qarab deng. Tam bir tay var. Qancha so'm aka? 23 ming aka. 23 ming. Yo'rg'a. Yo'rg'a. Erkek? Erkek. Qancha so'rashdi? 19 so'radi. 9 ming. Yaxshi. Nol yerda tag'in bir tay. Taylar qancha so'mda o'tasiz aka? 26. Qancha so'm qilishdi? Bozor xabar degan kanalga. Qancha so'm qilishdi aka? 25500. Ha, yaxshi. Boylori biik deb maqtab qolib tartayım. Qancha so'm aka? Erkek urg'achi. Urg'achi 30 ming so'm kemi var. Qancha so'rashdi bozor? 28. Ha, yaxshi. At qancha so'mda o'tasiz ha? At arzanı ile 150. 150. Bundan bile? Bundan. Men tatmala qo'yam. Qancha so'rashdi aka? 120. 120. Bozor xabar aka? Bozor xabar. Qancha so'mda o'tasiz aka? 160. 160. Yaş qanday? Jangasi. Jangasi 160 ming. Qancha so'rashdi aka? 115. Qancha? 110. 115 so'rayotadi. Deyt. Like'larni basib turamiz ayabasdan. Tuğanlar bajraytib biz bo'lsa shu atlardan boshlab tura boshlayveramiz. Kanalga qattiq olib qo'yingizlar. Do'st, qancha so'mda o'tasiz nating? 150. Yash qanday? Ekasi. Uloq normalmi? Qancha so'rashdi? 105. Nomeringni aytasizmi, aytmaysizmi? Siz bozorda o'rasizmi? Ha, bo'ldi. Bozor yo'q. Nol yerdan davom biraz. Bu gat qancha so'm bo'ldi? Bahası. 200. Yaş qanday? Yangasi bu. Qancha so'rashdi? Turaylikmi? 200 ming so'm dey. Qancha so'm aka? Murat qancha so'm? 250 aka. 250. Yash qanday? 5 yaş. 5 yaş. Qancha so'rashdi? Hozirlaganlar? Hozirlaganlar. Ha, bo'pti-da, bozorga bersin. O, da kuchli savdo bo'ldi. Odamlar cho'g'ilib olib, barib tartamiz. Bizlar подписаться bo'lib turibdi. Bu yerda kuchli savdo. Qaysi soat savdo bo'ldi aka? Noatmi? Qancha berishdi?
Qancha bo'ldi taqchasi, brat? Şu nargınsı 180 ming bo'ldi ekan. Nonda sırap koyuz. Aka, basqanda atыңыз, aka? 300 ming so'm. Det şulatdı. Jaşı-chi? To'rtasiga? Yaxshi. So'da o'tirdi dedi. Hozirda dam bir. Qancha so'm, bratan? Aqchasi qanday? 300 ming. Bo'yi qancha? 1.65 o'xshaydi. 1.65. Jaşı-chi? To'rtasi ulog'i normalmi? Ulog'ini to'shlardan qarab bilib oling deydi. Nomerini aytsang yozib qo'y, aytib qo'y. 71 ming. 95 45 ekan, 71 ming. 300 ming so'm deydi. Bozor baqildi-ku? Qanchaga? 200 ming qilib turganlar. Berdi, aka. 215 berdi. 215 ming. Men var rasmı da Nurdan. 35 verer aman. Aka verin bro. Üstüne mal var, Xudo xolasa Aka, siz verip görün için nesi var ekan görün. Men ham satam. Enchik emas. Verin aka. Verin Nurdan aka. Aman Nurdan aka, verin. Rasmı. Verin şunu aka, verin. Aka bunu verin. Enchik emas, satam. Asfaltali. Şulata? Şulat oldu 235 berdi oda 215 berdi onda. Ava jemden chiqib turdi. Jemden chiqib turdi. Torpoqda ishlaydi. Torpoqda ishlaydi. Жылqıda. Qancha so'm? Ukam. 400 kim bor. Qancha berdi bozor? Ha? Sıraylik. Yaş qanday? 3 asli 4. Uloqlar normalmi? Ha, chavaleksingar-ku. Qay yoqdan kelding atdi? Aravandan geldi aka. Aravandan? Ha, yaxshi. Жақсы сені бірақ емін атқа, қараққа. Шындай туғандар болып қалып тұраз. Лайктар басып тұрға, біз көрсетіп өребіз. 20 жақшы болды, тартықла. Бартал мәш сатасың. Бартал мәш сатасың. Тұра келсе ұқа. Аман тұр. 5 минді немал болды. Ака, ұша шықса сатам ака. 220 мың сом ака. Ушылат болды, 220. Мен сөзді алып атам, сіз алып айтасақ. Ака, мен сатамын, енші қылбаймын. Қарат. Мен ем ойлы. Беріңем ака, расылықпен ака. Майлы, ошонча немал қалды. 5 мың сом. Нұрден. Ака, Нұрден ака, берің 5 мың сом қарауанға бір. Сатын ака. 5 минге жазып. Сенен мақталып пайдаланған. Ака, ошонча қадырса сатам ака. Берің ұлан ака. Бар. Қайырлы кезіп. Нұрден расыңы кеш. Расыңы да беріңем ака. Ака, сатын ұлан. Мен açıqla мындай. Ака, açығым ака, берің ұлан. Расылықпен. Беріңем ака. Ака, мен сатқан үміт ака. 115 мың сом өротына 20 болса не болады? Бұлда біреулік датпақ аманат атады. Берек болса менен сатамын ака, мен ем ойлап болады. Алды сат. Қарақаңыз барбы? Ошо 25 алып. Бүтті туғандар 220 мың сом ғой. Шулата? Мындай тұрдап қойын. Шулат. Кетті. Жаш қандай елі? Ака? Жаш 6 асы. 6 асы 220 мың сом ғой. Шол қарағат кетті туғандар. Күрең екен, а? Мындай қарағанда қарағайым оқшап көрінеді екен. Шулат. Жақшы.